Yes i lan Hobble, mae hyn yn Gameboy fideo, croeso i'r channel. Heddi ni chwarae Pokemon Red version ar y SNES. Fi gwybod mae ddim yn fod ar y SNES, mae fel Gameboy adapter, so ti basically chwarae nhw ar SNES. So my background yn basically fel custom made, mae just original game copy di SNES. So let's do mewn hyn, fi'n Antonio, mae e'n Garen, leave a like, let's continue. Mae hyn also microphone. Let's chwarae original Pokemon game. Be wyt ti'n meddwl dylwn ni enwi y character ni? Gameboy, and then nickname video. Yeah. Be wyt y rival ni mynd i bod? No, ni'n Gameboy rival video. Ni'n mynd i skip o dialogue agos ti wedi gweld hyn o blaen. A mae'n mewn Saesneg. Smelly Saesneg. Oh, god. Mae enw fi yn Jack, no. Gameboy. Mae Eva yna, look. Yeah, ond fi yeah, right, yeah, sorry. Sorry, my bad. Yeah, so just Gameboy wedyn, Yeah. start fy meddwl. Yeah. Oh, look, be fi just mynd draw fan hyn rhag ofyn. End. Mae kind of doniol acos mae hynny mewn Saesneg wedyn mae'n dweud Gameboy, which is games in Welsh. Ond falle bydd di cael subtitles ar nos o'r biawr bydd chi gwybod hwnna anyway. Video. Gwneud hwnna. Beth yw ED meddwl, like end? Yeah, mynd fel Oh yeah, short agos version i end. end. Gameboy? You're very on Pokemon, yay. We're going on an adventure! Ni'n shrink o lawr i midget. Ni'n shrink o lawr i midget size. Okay. Hwna gyda fi cofio Hobbit Ni'n mynd y ar bedroom. un cyntaf. Pan mae Bilbo yn gweiddi ar i'r townet bod mae'n mynd ar... Adventure. Yeah. Dim mynd fan'na. Dim ond Pokemon eto. Oh no. Oh, wait. Meddwl ti fod i mynd i... Oh yeah, sorry. Meddwl ti fod i mynd... Dwi wedi chwarae y remake o hwn, sef Fire Red. Yeah, so like... so mae'n gael colour. Yeah, ac No, if you... fi'n meddwl fel a couple o fwy Pokemon arall oedd ddim mewn y version hwn. Yeah, trwy fi'n meddwl ti fod i mynd i... hyn gyntaf. Pwy ti eisiau bod y starter ni? Eeny, meeny, man, I'm joking. A Charmander. Okay. Pokemon Red. A mae Charizard is really nice. Yeah. Mae hyn also series, by the way. Mae fel, like, ni'n mynd i gwneud hyn, like, full series. A mae Charizard is really cool. Shut up. Oh gosh. Nope. Squirtle. B. Fi'n meddwl mae'n gyntaf. Actually, no. No. No, mae'n on the right. Actually, mae'n gyntaf yn Bulbasaur. Oh no. Really? Noobs! Well no, mae'n gwahanol ar y Fire Red Ti'n expect, like, number one, which in Bulbasaur, yn fod, Yeah. like, fan'na, like, a right. So ni ddim yn meddwl... Ni ddim yn anghywir. Dylech chi meddwl y brif Gameboy received Charmander, yay! Roi a nickname, Flamethrower. Na. Flame. Mae gen i nickname da. D. D, yay! Do. Dewi. Yeah, cofio Dewi? No. Y draig Dewi?
Peidiwch ffoni. I fi chwerth yn os fe'n cymryd Bulbasaur yn chi. I mean, beth os mae eisiau fe ddo? Iawn, mae'n rival chi. Mae'n dewis beth bynnag hi'n mae Opposite, opposite, beth sy'n dewis. A chi pob am... Fel, chi ddim I'm pob gonna amser... battle you, yeah. Chi ddim pob amser yn eich battle hwn, ond weithiau chi yn. So mae level... Oh, mae fod level 15 wedyn. Scratch. Oh, wow, hynna ddim. Hynna, actually, quite far. Ooh, 4. Guess o beth, though. Beth. Mae Charmander dim yn draig, mae'n lizard. Yeah, ond mae'n troi mewn I draig. True. Fire lizard draig thing. Ac mae pobl dweud mae gemau ddim yn math, ond wedyn, sut wyt ti cael ffeindio mas beth di health nhw os chi ddim defnyddio math? Fel un hit o squirt o loif cymryd I lawr 4, achos ni ar 15 nawr. So mae'n helpu ni efo math. Tackle. Ooh. Gosh. Mae hyn yn y last chance fe, man. Ti'n gallu meso hyn lan. Oh, wow. I said, fi just wedi dweud yna, you can't mess this up what you do. You messed it up! Okay, tro fi, let fi trio. What? Gadael fi trio. Okay, I'll make my Pokemon fight too, yeah. Okay. Fi wedi cochi rival ni. Ni bant just dechrau dan yn barod. I know, right? Bydd y chwerth yn os... Whoa! Whoa. What? Beth oedd fyna? Fi just gwasgu X. Gwasgu Y. Oh, what the? Oh, wow, mae'n neon. Mae'n red, a wedyn green. Haha, red, green, yeah. No, hynna coch, hynna glas. Un arall. Na, Anton, ni It's tan mynd right lan mewn fyna. black and white. Mae'n cool. Let's go mewn coch. Ooh, wow. Llagodyn mawr. Big rat. Fi'n mynd I scratch o fe. Fi ddim eisiau hyn no. Yeah, well, ni ddim gallu dal e, anyway. Ni ddim cael Oh, ei yeah. Pokeballs. Wow. Fi'n like a step. Fi'n like step blaen hyn o fi. So beth ni... Fi gallu redig os ni eisiau. Ond fi eisiau just No, gael... ddim eto. Yeah, fi eisiau like level lan dim bo anyway. Yeah, ond no, ni methu redig eto. Ni angen... Mae dweud run option though. No, ni angen gorffen... Ni angen gorffen y... No, dim Gym redig, gyntaf. like redig o bowels. Oh, yeah. But fi'n meddwl chi fel, efo fel redig. My strategy, just like mynd fel hyn, I D-pad, just mynd 1 step, 2, 3, 4. Mae gweithio trwy gros. Mae'n a rival. I don't know rival. No, mae ddim. Mae just yn person random. Mae'n actual rival. Oh no, mae rival ni gael spiky here, do I? Yeah. Ac edrych fel ffwl. O, fan hwyr. So yeah, fi wedi chwarae game... Oh, by the way, remake o hwn. Ni'n mynd I newid pwy sy'n chwarae pob battle ni gwneud, by the way. Yeah, so mae'n deg. Yeah, rydw i chwarae hwn yn diweddar, so yn dwi gwybod fel ble I Dyna môr, ie, mae'n môr. Na, hynna fel Mae an, fel. afon. Yeah. Oh, no. Oh yeah, lake. More and sea, well done. Fi'n stupid. Di ddim. Mistakes were made. Let's mynd mewn fan hyn. I did a Pokemon. Oh, No, hynna we did centre. poke. Oh, right, Yeah, okay. hynna y Y centre. Pokemon yn... So, Gael mynd lan. Pokeball symbol yn fe, dwi? Fan hyn. Mynd i'r fyna. Oh yeah, Mart. Bod Mart. Okay. Martin Luther King. Rwy'n ni switch o towns yn barod mewn anime rwy'n ffynnu ddim digwydd. Beth dwi'n meddwl? Mewn anime rwy'n cymryd Ash ages I switch o I Yeah. cael y town. Rwy'n fi cofio Or hynna. an area. Rwy'n bron mawr yn y... Pa fi ddim episode gallu cyntaf. siarad I ti? Okay.
Wel, ti angen mynd nôl i Have you got Pokeballs? Ni angen mynd nôl i Have pallet you town got nawr. Pokeballs or like Oak. Oak Gunter? Ie, ni'n cael y Pokedex ac y Pokeballs at rhywun amser. So beth roedd y pwynt i dod o we? Un o'r parcel. Ah. Amreg i Oak. Rwyt ti'n gallu just neud o dros y creigiau. Ha! Dwi'n gweld e ddo. A fi'n gallu... Ie, mae'n hwnna mynd lan wedyn draw fyna. Oh, wow, okay. Dun, dun. A Darren. Fi'n meddwl o'r amser hwn oedd ble roedd... Mae hyn yn dig, mae like lizard and just scratch o a Darren. Ie, fi'n meddwl roedd amser hwn yn ble roedd technoleg yn fel ble at y stepping stone ac i creu beth mae fe fel nawr. What the? Beth yn y byd ei leia? Whoa! Dwi'n cael un mewn Hugh. Fel Hugh. Kind of. Rwy'n ddim gwybod O, ti'n cael gallu un gwneud coch. hyn. Cael mynd ar D. Rwy'n i gael coch yn barod ddo. Hang on. Rwy'n fi ddim gwybod gallu gwneud hyn. Fi ddim meddwl mae hyn yn original ddo. Hang on. I'm alright ydw. O, falle mae'n achos ni ond o fel Super Cottage. Cartridge, yeah. Oh, Fi offi ni jyst yn fel audio fel 3 munud yn Ie, yeah, na. sydd ddim rhan o'r game. I never just... Bueno. So dim mynd nôl. Fi ddim yn gwybod beth wedi wneud. Oh no. Falle wrth chi gwasgu... Select no. Oh god. Oh nice. Hang on. Beth fi'n gwneud te? What the? Yo! Whoa! Oh whoa! Whoa. Oh whoa. Mae fel actual Gameboy now. Mae'n dim byd. Wel ie, hynny jyst yn screen D. Whoa! Yeah, gael Gameboy. Wait, beth mae hyn gwneud ta? Beth mae... Controls! Fi ddim eisiau newid nhw. Whoa! What? Whoa! What? Whoa! Oh my god, that's cool. That's cool. No, I don't know. Diolch. Screenshot. Beth mae'n gwneud? Alright, okay. So sef fi'n mynd nôl nawr, mae'n only option. Fynd lan i... Ble mae'n dweud 1 ar top. Mae'n gael fi. 1? Gwasgu B. B. A. No. Falle select. Na, fi wedi trwy hwnna. Start. Fi wedi trwy hwnna. Oh. Oh, okay. O, beth falle... O! Ie, oh. rydw i anghofio nhw. Right, Evan. Oh my god! Yeah! Ni wedi defeatio Pidgey, ond ni wedi gorffen ar Darren, ond ni sôn fel hwn nawr. Na, ni sôn ar hyn. Mae dim gael fi... Okay. Oh my gosh. Dun. Ond rhaid ddim train a battle. Yeah, I'm dal battle. Oh yeah, true. Dig. See? Oh. Be? Rwy'n meddwl rwy'n mynd i digwydd edrych. Oh well. Oh, lonely... Oh, hiya. Lonely Bulbasaur. How are you two? Neb yn dewis e. I know, mae just fanna. Oak's parcel. Bum. Pa mae gwallt e fel hyn? Mae Mae'n trio bod yn cool. Oh wow, mae... Mae'n eisiau dod mas. Pokedex, yay. Ni gallu scan o wild Pokemon that no one yn care am. Acos mae nhw weak at y dechrau anyway. Yay!
Ond fi eisiau complete o'r Pokédex. Fi eisiau ti gwneud y dream am fi acos fi'n old a lazy. Like, roedd ti gallu gwneud hynna pan oedd ti younger, but no. You want me to do it? Chi'n gallu cael fel, rwyf ti cael 50... Ddim deall eddo, mae rival yn y grandson eto, so ti'n expect o'r grandson I gwneud e, dim rhywun sy'n just eisiau Pokemon. Ie, fi ddim deall beth, achos mae yn fel 70 neu 60, so mae'n cael fel 60 years o experience, ac mae'n gallu fel nôl peth. Roedd fi literally gallu gwneud hyn pan roedd fi'n 10. Ie, wel, ni gallu anyway. So mae'n dyn yn basic, look, random person yn mynd I I want you to do this for me. I have no idea who you are, but I trust you with all my stuff. Yeah. So mae'n random dyn yn dweud of dwy plant oedd 10. Un gyntaf yn y grandson fe, ddo. Ie, un yn grandson e. Ac wedyn, mae e'n jyst yn gofyn nhw I gwneud tasg ac amlaf pobl ac dwi'n Pokemon o y wild. Take this creature inside this ball and So basically, mae e'n dysgu O'n i angen kidnap. Na, gwasgu run, actually mynd I Mario, I don't know, like, 8. Ie, no, fi trio oh ie. So mynd I Poke Center, No, yeah, fi Pokemon eisiau catch fe. Dale. Ti'n gael Pokeballs out ddo, wedi? Ie. Mae'n just really roi ti Pokedex, dim Pokeballs. Yeah, Pokeballs. Right, gwasgu item. Oh ie, ano. True, that's... Yeah, see? Well done! No, mae yna original. Mae hyn yn original! No, fel y remake. O, mae hyn dim yn y remake. No, fi gwybod. Fi gwybod hynna. Fi just dweud, mae'n rhoi ti 5. Diolch am gwylio. Ni'n angen mynd, acos mae old man hyn yn bore fi, okay, bye. No, diolch am gwylio. Leave a like, subscribio os ti'n newydd a ti hoffi hyn. Mae'n really different. A comment o, dweud ni, beth oedd ti hoffi am fideo hyn. Gweld ti mewn part 2. A, yeah. Mae hyn an Antonio a mae hyn a Garion a ni'n mas. Peace. A hanna microphone hefyd. Oh yeah, don't forget microphone.